School de Lamballe. Ag daar maat gam me dut koos ag a bla per a perugen nan jonge de lusko honvers. Ag meus be kozet brezonok daar maat. Meus ke be gould bet pe goulz ma diske brezonok pi a galak me oui enquête ma diske neu dau samas. Ag Pen un jonge lus ko honvers n'un que ka den bet a hat komer. Se me ma jonge de pligerer jeuse di. Se ma komer honvers varler. Ma ke me nan tegla. Vish kro kalz greti. Me ma kred ne no ma han. A ben an dramnek bar vur eretit deja ka o kred ne no de han. Model gafti emzar tit pas oa. Pas komans. Ag Sket era honvers me dut koz na o honvers espicieri, ostelieri, buten, ta mo prejo de ur baoz me ne bedoa. Meus krez ma komer o batis bar bourg o a ben tan enan a bla an a perugen a ba batis ma gre o zal de rese o tut a d'or prejo. Hag zen a komer dustu meus bet tut hag grevors prejo hag vel oan zoner a musicion a kana ze oan dusk gant Jan Thomas deus bolaz ga Ifen Thomas be komans da gane mosse goud a bla tri a perugen a niebre la me war komans omdau be halopet vars plaso hag an oet o be an tud mosse an eet Germaine zoam, an eet kalz dut. Hag sket ar festo 11 a festo D a me mesken dut. Meus galed an o kalz dut hag a zo de dume gout d'ar prejo. Se zen eus be gret dias tut dum hag an traoù eus be kerzen mossa. Se meus be labre d'ar mat. Me blijen duti. Me eretim be mesken dut. Ka ma ven ke mesken dut ben ven ke dez. Hag ja, ben ur konvers a be mesken dut a be ben be ba pen o bar o zez on tan Mahmoud eretit plijen dutit. Plij de var stit. Ka a hout de galen zoa vi réel. Nek vite de han ores damza, ores de ste jehet, ores de ste vur, ores de stehen, ores de skalles drou de wite han de réel, a vitem na zo reno bar son tam sans de vi mosse. Naturel ammen. Se a blavas dau vilan nan war dut glaskant on va o listen. Se me malarte, non, me meus kedam zo da war ou mosse. Me me re l'arbre déjà. Gwell do ze goud. De do vich, de do vichel, de tergwich, a ben fin la indi red o dit don ganem ka model on poa. O malarte ma tran goud hinganer vem poa mestra. Se wanet mestra. Bon, krer skipay. Hag on tam o mus pedao rogavot nan mam non gwelet, kemet a gwel peus ar mod oam hon de velageuse d'organize un traoù. A nai waren ar lusten lardam, me mamom a majorité, me nou la komon de ver. Ah, ma l'artan, vraiment met ham de bec a pen. Se ben fin, me marin ke kou mer a pen d'ur jeu pugur mambi a majorité. Oan ke be elu gwiche berok, komer pen o barz, nek e ken braouz goude o barz vin, ka kalz draouz de vel, am zo an hag zo kap te respon va ben traoù mos a pugur oa percepteur ba kalg bar marz. Nek e gwir gi. Ja, gwir. Se meus be an e nan bar marz pugur rog oan elu ma be gwell nan dija. Se un traoù neus be kerzet. Hag un daou vil eis oan hat partid, daou vil parz oan hat partid, hag un tolmo hat partid ar me gwell op sa mo kon.
O vod som o vod a pez haver a west a mez. A de non ve gwell pet ve de mez. Voilà. Mais, me blichet a nek dre enor. Na dre kaoudeh ne pugur. O mer ba o barz vin nek gwell pet. O mer ba o barz vin marazé et driblijada. Rayams ad réel gwell un trao hon varog plijada gwell bigret traoué kan nehen vi ka rededut pas an det ir barz dehen kon de spes ve goulet hesse respond d'ur me gwell de spes captor o mer ba o barz neus kalaz drao de vel a surtout ba o barz vin ba o mer ba o ger nek meus mod bel ba o barz vin ba o barz vin ter de vel a mer vi kalaz drao trao vichou nefe kedem de non occupet zont eme ma blichte dut dit hesse kao solution no a hesse ingal trao